Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Tada pi kumgejai baru korbi. Pi elek si elek pendik si pendik yang hidup senang hijongi. Ki khasi benar ki besong wasa haki lai pun riut ligi snong ki bahap apa katan blok 1 ki laya kenduk mau siang namar ka jingsha berngam berset bat sya pendik lai paujat ha ki jai pun riut karbi bat haki pulet Assam kat bakaji keran penbit pun ha pedeng ke sorkar Assam bat ke sorkar Meghalaya kelas dang ya cakmat ha kawat ke baar U Presiden juga khasi Students Union West Jante Hills District Unit ubak laj par singkram ha ka jinge keren bagi lapat hai kubor ula ong baki khasi penar ki besa ha ki shnong khaput bat ka jila Assam ki jusha pendik lai phojat ha ki jai penriu karbi tang shu jing tem lada ki wahe shnong lani ki patba ki lech ki jinge lang bala khot pelong de ki seng bahalang sha jawai bani keren ha ka baidei ba ka jinge penbet puat apreng ke sorkar Meghalaya bat ke sorkar Assam Uniu no ilam ka KSU la maham ki jai benriu karbi nak jela Assam bagi deban sange no mardor ka jing pendik bat penjenjar ya ki khasi penar ki basa akisno kapun handai lem kumta ka sengru kampansi ban penpai kelai ki jai benriu karbi ki basong basa ka jela Meghalaya Tindak dan jinjau kia lokal kalau jinjau jengkep jongi kalau jinjau berngem baca pendik jongi paradok parasman jongi ki basa si thai blokuan haki we pendik jai penriu ki jai penriu karbi de nakalian jongi ngeseng di penrem jur ya kan jinjau berngem bersit jongi paradok parasman jongi nama kumki perada persnam monsin ngilum ngilang yaki lada gidon kano kano bertai jong jaga ngilum ngilang banyak keren menyesilok batki hakano kano kia kasion lane hagajiye gidon te penban nak kalian gini kijai berdeuk karbi kisim gabu habaki wan kano kano gajinya lang kabangi khot kum kaseng Kisip kabu benman, dah apa berngem berset, dah apa pentriam, bat pendik yang diperlukan perslam jomi kibasa kita time blokuan. Te keruak kawasyai, nak kalian kesengi, ipa, syak kita penriu karbi, bah nangni sakman, kaino ke pendik, kaino ke berngem, bat kaino ke pentriam yang diperlukan perslam jomi kibasa kita time blokuan. Nama lada biaya sedang pun ne nak kalian ke KSU hi nyimla pan susnya nyimla pan supai nyiru ihap pan sim la ka jong ke kamram pan sim yang jibak khli ya ki jong didok isna wat la kano ke benta lada ma phi pinang berngem lada ma phi pinang berset lada ma phi pinang berpendik nyiru ninang ban berngem pendik ya ki dok isna ki jong phi Bat pitim hero, bagi dok Islam kijong hero, kidon, hakani kijaka, jong kaberi ke jongi, bagi sak isyok, dan kalian jongi, nyimla on supaya nyimla on susnya, ya kena kejingge, bat kado kadwai, ngakwa ban kena kabasyai, ba wat ada day, nak kena bentar, ban ada ya dok Islam, nyim salian nak kalian ke KSU, lada pi, kumgejai baru karbi. Pi elek si elek pendik si pendik yang hidup senang hijongi. Nama yang abang ikut ngilum ngilang yaki om mengitmu ban penpat tempera lene om mengitmu ban dan kano kejing pendiap her ya kejai benriu ndre ngilum ngilang kum dok senang hijongi ban tip ya kejingnya kabagi kendu hakano kano kejaga kabagi don. Setelah kami Presiden Jongi, Presiden West Jante District kita hukum pendik jonggi karbi polisi ni kecing pendik kawan kalian jonggi polis Assam kita lalu sedikit kita blok 1 kita lah hatu isnong penar ibu kita kecing siapa pendik jonggi isnong kasih penar dalam situ kenal kami ada kiot dong kelang bersama trep bersama yero kihabar siu kajana ada kipom di kidiem ro bikin senai betul kamru kihabar siu kajana polis Assam ada kama bos ia ro hab siu kajana Dah kirap jor, dah kirap kubau kau, bandekit nalung,
kata polis Assam dong kacana. Bakin le iyo lihat sikiyo perang begitu sejan situ ru kihaban siu bayar las pak saspak tingkat. Balada kitip kini di polis Assam bagi beliau berhati blok one kile sikijingelang kile sejuai kile sikijingelang bagi kod dan bagi latih bakal aslang kan ke wat pak anu ban pun bulsin hi kisah penting but ingker paru ya ka sarkar menghalia bahkan pet bah marba kimdei ban pet tang kisnong kiba kitip kerteng marba kibun kisnong pernah hagat hai blok one bagi tip kita hendak lain dulu tadi kisnong pernah kiba yang mar sendak berka Assam karbi anglong ke karbi anglong ru marba kidawa ke jong bestit nata kala betut ki kuat ban penha yu put jong ki ban wantur suduk kisnong pernah but nah mar ni kedau kejing kepada minta golong bat kita ru kisnong karbi ki ba mar khap bat kisnong pernah bat kitu hipursin kide kinong betut kinong penting lakin betut mekiru ki thu polis Assam bat kide ki benar kide syakaduli kide sejuai na beta kita kejing hilang bat nda kilawan kisah wan polis Assam ban berngem mikir orang pasnong berngem mikir orang kit kamsnong bat teng what ban set along ikiru what iki kethe kenaro ki pedik lagi jingri jogi beri penar besok kisong suturu bakila imon ban ra yo besi ki surah negara lagi imon ban bamu belang ki surah negara kita ngejing kisong penar bat bursin hi ki polis dongi pat ki don seneng kimju patio ban hier sikti kisong penar ki bahasa jing senonot bahasa pedik berbor polis Assam di kerpa ini jaga 10 sarkar mahalia 50 departemen juga bahkan pak di Gibril juga bursin dari pahara setir kisnong idon pun dulu lagi di kisnong idon kisnong red idon kisnong he bat bursin hi Gibril itu kita di negara yang bat henry ki bursin hi ikijing rep ikijing tujuh tep jogiru bursin hi kisah cak julor lagi di Gibril karbi teng kita kita belum jogi teng what ikijing tujuh tep ru kilai berperan sekiling hajoki kita di jing jogi berperan gua sok sudah thai but kumbang sam ngiru ngai kerwo ba yaki polis Assam bat kunjuru ikbiu garbi ki ba in sudah thai sino penar ba keno kepan ibor mar ba ngiru ninang hiban pada ibor nrei kat lagi dang yaisa sngobha kunno ijing le jongpi mar ba ngiru ngimkwa tanpa man super ngim mar ngimla ban sya ban pet gejing terha jongi prado prasam jongi ki bisu thai wat kwa bahkan poy ke por bangin yung senam mar baga kata dalile ru ngimkwa ban dia kita geja jingja tes kewelu ba ki blok on mesti ki hap hadu lai la kama dan ki ilaka sedang mentang dan jong daloi ilaka diam bat kini daloi bat sowe daloi minta mina kini ki benai baar kelabang ke ilaka labang nang pulut kepala aja nadu musuh bagi kini put ujak nok daloi labang nang pulut tahu benai baar jong Islam ladun ke program hati sedang lamaran barawan seki dosi em jong JHADC bat kiwe MDC bat ngaruh ngeladun lang ngelak seki baka JHADC kelak muncul ya udaloi jogi ilaka lapang nang pulut bagi ajit ya udaloi akting daloi handrai hidup bentapat bapala kalau beli ke JHADC kamla banai sanat ya udaloi mar balad jin bagi dayo lau jong daloi kilayo ban register iki cekah ki puta jogi iki lingkha bentor jogi kepada distrik Thai kilayo ban register ling bagi sanat udaloi handrai kerpan ke JHADC bas ngopha ban pukloi ban ai ya kesanat ya udaloi baka bagi beliau jong labang nang pulut kila ajit bat kidon hunduk lan beliau kili kisno kila muncul yang akting daloi bat handrai ke JHADC bat hadu bata kampan lapan air sanat lagi kerpat dan lagi segi ke JHADC baka ngopha ban ano sanat dia udaloi kena bakan persuk ya gitu kinong song satu kidio ban register iki cakap putar iki hal betul soki bahkan makin dia ban hamno sepok senang prar nawar kan kumpulong mentah seasam kim ham semen haria kim ham kidang sa go umdum hendai gibriu satu ketan gibriu penari ki kwa iban sepok mekalia
Dari leru kim kuat Malaysia Asam maradu bersuara kidai ki hinong Meghalaya ki keren ni kudu ketian penar ku bagi keren bagi in ku bagi in kerti kudu seturu kejohi de kim kuat ban hab sepo Asam bat kim kuat hinong dari leru ban sak baik kunjuk kejing kejing stom jogi ikwa ban nong Meghalaya bapaka kena bagi sup dia ban imsuk imsan dia ban rep ban yang ku bagi julong hin suha ban jang di kerja pun nagaliang latiang kedon gawai handuli asai sama nagaliang lagi than raliang buat siti kedon hasinong tumtum kam harum nasasniang tangita rabori kan pompat jia di jingjia di bakam di plis di juk hamlen marba nadu tagi sinong kidon bagian poi siduk sa polis kejengan kesuruk don suruk klau kejenjar di ban poi siduk si kecekah bagian polis ngira juga pada sarkar bagas nobhaban bu iya bos hadu monuber dari mujem nang bagi tu sinong bagian kamjan ndai kata hadu mentar pampan kaulong kebun sejan saksnya yang tum sawar poi kecingking kuralian hang tu kibu polisi ni bisa lihat hi tambah gilik tang sejan saduk di siang baru kam sejan ada kim juk hamlen polisi hi wan di polis Asam di bawan pendik bawan betul isu situ kita pergi sinong Karbi ke bakhlek di badan hablang hang tu tapi kita ni lek bentuk ikut tu tang isu sinong pernah betul sinong lakroi kita boleh nanti Karbi ye soklet sti kita sinong pernah ni musa satang di pernah mata pala wan di Karbi la kham bon majority di Karbi Tuan siapa tahu meeting memang man kamriu terik kasan terik namio ekoi pun kol sitek me namio ekoi pun kol ngoi rumah senong nang kuat ngorten ba kita perlu Karbi di perngem bersih adu bakin sim jingiem gin na yo utang na daw buwan sa jingelan bakot dan steng na akas nang uto di berbor kecajie di kumne ba tang setiap bagi lawan yang duduk bagi dikasih kisah pendik ini kisah berngem bersih berbor ini habajia kini jinjia kisah berngem kisah bersih dan perdok persnan kisah ilik yang kedua bagi bor distrik bensnya wakil bat hak tu kelar ya kena kisah berngem por disi berngem i sargaron ilik yang kedua nang yang aseng hak tu por kisah berngem lagi perdok persnan jumi dan nak liang jemu ulah ong ba unya keren mod DC jong ke West Karbi Anglong Henry kata ya keren tip ke poi syai nang to pada syahman kajia kumjungi kana gini syah pendek insya Allah dia nak liang jungi ini kuat sorkar kan tukar tu ya kena kam kenang ba kan jia kai ke jinjia kita solusi yang ya syahman kan jinjia impat ya dulu satu pindah kenduk nak. Nyik saya kenduk. Nakalian jom ini nakalian ke seluruh jantia, ba takun kayu lah sinti dah isu sengkemi kan isu tekasa ya ada isu sengkemi kai ke jumpa kai ke isu kini ni apa nyailan. Sa Asam rukim ten sepenar untuk kita di rukim harus entar kita sedang di batat kita di bongkar malam semua kisah kembor ke Asam dan kebun Asam dan tadi juga sudah musuh kita di epic Asam mar kisah berngem nanti kimpan stay banila epic ke jong ke Asam dari mentau senempat hari ni MDC belajar betul bus kalau sudah coba Karbi kita lihat su nanti ada bibi di berngem pun jadi Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.